niya barungan ko pala limay na payasa po ko atakalewe pamakade na bitta mandi ayat. Jadi itu sange mandi ayat iro ayae baraka na yasabun ko atakalewe. Jadi aja takada nariko ang kataw pura milaw doang nasapun ko atakalena nabi tetap pigawi nasaba ya pomelo imatinro na baca suratul Fatihah surah Al-Ikhlas kulong subra bil palak kulong subra binasi baya kursi nasunnakan ni nabi tayak barungan ko pala limay napaya sapung ko atakalewe wat dingi sapu naroya sa mandi aya makkaday bicarogina isalipuri ako raw atakalewe ko pa bicarogi tapi ako bahasa Indonesia makkaday mandi ayat betungan na pada maklalay dio pa itu koto dio ibolo atakalewe tapi pala limay mi dito niya micuy makada kamasi ke makada barungan na micuy na panasusong ko atakale na de makadami mandi ayat betungan na ya sapungi ina to koto pura milaw doang ya sapungi tapi angka pak doang de nawat ding de na kada jero de nawat di makdan to pandita masarulak bi ina rekode ni ya sapung ega nareko pak doang patola abala yaitu iman tasyafi iya ko doa tolak bala dia itu nangulok ko lele lay giling ilime layol jadi dia na makngolo makoy ibace Allahul ladzi la yadurru ay giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma dafa'nal bala wal waba wal wala wal fahsya. Jadi dia ni penguluh kualewe, penguluyului. Maka dia ko abala aja ni barulah kualewe. Penguluyulu ipat de istilahna. Rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Syukur ki marajal lori kong Allah Ta'ala nasaba papedalle tepak kue topa nikmat kehidupan nasaba narampi ale malabbi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna si hadisa na makada an-naumu akhul maut iya tutin roy masila surang ni si bawa mas sahabat itu ini dengan kematian nah sebab setiap matin roki kuani itu adalah kematian makanya pak dong kaminam malampi rilalanna agamata yan naritu pak dong riolo melona matin rokasi die ata justru nareko ibuka dua telu kita natau panrita berkaitan masalah doa unron kami nam malampi pak doangan nasat si diata ya naritu menjelang tidurnya dibanding dengan doa sesudah sholat cuma iridi pak doangat takumelo ki matinro biasa yalai kami nama puncoy bismika Allahumma ahya wa amut atau baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut ini biasa si bawa ditambah ini suratul Fatihah ditambah ini surah Al-Ikhlas Al-Mu'awwizatain kulon subra bil falaq kulon subra bin nas si bawa ayat kursi niya barungan ko pala limay na payasa po ko atakalewe pamakade na bitta mandi ayat. Jadi itu sange mandi ayat iro ayae baraka na yasabun ko atakalewe. Jadi aja takada nariko ang kataw pura milaw doang nasapun ko atakalena nabi tetap pigawi nasaba ya pomelo imatinro na baca suratul Fatihah surah Al-Ikhlas kulong subra bil palak kulong subra binasi baya kursi nasunnakan ni nabi tayak barungan ko pala limay napaya sapung ko atakalewe wat dingi sapu naroya sa mandi aya makkaday bicarogina isalipuri ako raw atakalewe ko pa bicarogi tapi ako bahasa Indonesia makkaday mandi ayat betungan na pada maklalay dio pa itu koto dio ibolo atakalewe tapi pala limay mi dito niya micuy makada kamasi ke makkaday barungan na micuy na panasusong ko atakale na de makadami
mandi ayat betungan ya sapungi ina to pura milau doang ya sapungi tapi angka pak doang de nawat ding de nak kada jero de nawat di makdan to pandita masarulak bi ina rekode ni ya sapung kega nareko pak doang patola abala yaitu iman tasyafi iya ko doa tolak bala de itu nang uluk kwale lay giling ilimel layol ya jadi dena makngolo makoy dibaca Allahul ladzi la yadurru giling atau makadaki bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim Allahumma dafa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya. Jadi dia ni penguluh kualewe penguluyului maka dia ko abala aja ni barulah kualewe penguluyulu ipat de istilana aja tu ni sepuang yaitu ampai kata pura kuno dia ni sepuang 5 ukur rupiah makir apalagi kalau kuno laknat wah ayah kayak ini yang kuno Palestina kada aja mau bawa lokui ale muiro abala ya naru nak kada manolak jadi lagi gilingi pala 5 layolo aja yang kakama tau runtuk di laudona takut apa kasih gilingan 5 na layolo tak kada angkasia jarak baru dia na jarak baru ini makurap paham gitu. Jadi pak kadangkala tu tasi dia tahu ya nade na pa ada di senge mandari tak apa salah mesti na makiro ya kutanain kada magi na koro supaya tak tambah pak di sengeng itu agama ka makiro pak nah itu doa sebelum tidur biasa ke kita na itu doa kabel naum itu biasa baca melu 2 jam napa letuk maka dah kaya aku ya pak guru ngoko jamaah kira-kira aku dia nepaki aku 2 jam melo tamatinro ni baca 2 jam tinapa selesai aku tetik si dia natullah matinro mena dapi subuh dia patumatinro itu dia memang ada iya na ro ampai to pandrite nalami ro kami nama ponco istilahna nalemani tapi kecuali kayak ulama-ulama khusus itu memang naamalkan jadi ya miro Fatihah kepa kul wallahu katallu kurang surat bil falaq kurang surat bin nas ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah amanar rasul kemudian subhanallah katallu kultallu alhamdulillah katallu kultallu Allahu akbar katallu kultallu kemudian alhaqumut takasur kecicang kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kepitu napa la ilaha illallah baca kesiratu napa sada tengana letu capana namu ya rumah gitu ni dengan tapi masing-masing ada gunanya makanya Nabi tani gini baca suratul Fatihah kepa komelo imatinro na podangi ro Aisyah pada tu ko masih dakai 1000 dirham siaga ro angkat ni si dirham kagak pangumrah ko iya ko kira-kira sekitar bila apa juta 40 juta kurang lebih 40 juta jadi makomeki mega kapasitas kata baca ni Fatihah iya naru una baca pada mana mota mak baca angka baca kepa angka tapi angka tahu pandrita na tambah gigi roaga gesa na makada iya Fatihah pamulangi na bitamu kiringan iya Fatihah kedua sininna nabiye na niya suroy si bawa malaikat iya Fatihah ketalua sininna salangarone salamakun raya mukmin laki-laki mukmin perempuan mapamula yaitu igang kamateri napaya ka pae kedua tau matamu guru-gurumu si bawa alim narunagan na apa jadi hilau doang kena makur orang kata na baca bawa mi akapa kata na peruntukan maka dia Fatihah pamulangi dunia kangi untuk kiringan loko alai malabina nabita yana tu nakada ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin was sahabati wal malaikatil muqarrabin wat tabi'it tabi'in kemudian yang ketiga Allah ila al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat napa wa kulluhum masahina wa masahina wa ala nafsi wa ruhi kemudian wa auladi kemudian apa tamani wa ummi wa abi napa baca al-Fatihah makiro ya kode ta pala maka da makasih atu rejing sakarape ko si caran akada bani
upatattapay apalana patehlo kusinina atana ko Allah Ta'ala matapay si bawa din kasan mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat selesai. Jadi iya mi kumakadaki baca bani Fatihah baca nih kiro tapi kiro kan mancaji pak dong kiro ko agamata ang kami matoye agaga yang khususkan ayat angka khusus aso angka khusus atanna po Allah Ta'ala angka khusus malaikat nabi angka khusus. Jadi istilahnya dena pada mana namo mani pada nabi namo mani pada malaikat ina angka khusus pada malaikat tapi iro malaikat angka istimewakan ayat makoto pada ayat tapi angka istimewakan kaya gani ro ayat istimewa dua ayat pacapuran na suratul Baqarah istimewa iro kinroy monro na istimewa makaday na bitta nigi bacay akacicak ko nibi de nagangguy setan itu de nagangguy jing gang kasubo. Jadi situngan na yaro ayat ru'ya yaro namo de natala paru'ya nang kena jero hak desa na tidak akan diganggu bahkan santet betul kan ini agak sehere kung kataw to limelo makiri-kiring ilmu hitam apa jitom itu na pake de na lete la saya ko tanya jing yan na tunakado ko hak desa de itu gagal lasa silele istilahnya de itu gagal penyakit manular kukuyi hak desa tabuka negara hak desa na nabite angka asera hak desa uruntu angka kita ako boleh pura wali ensiklopedi hadis nabi lebih naratuna sabu hak desa na nabita lau buka ya ro asera hak desa uruntu bicara wapal lebang makna ina dega gaya tulasa lete kualena melo lete agami pe palete jinge mi palete jadi jinge yaro jinge ya naro bawela saya yaro sahabat pada miro akalat di biasa pak maka desa pak na pedang nabita mape ko to polisi runtuk si bawa tawin na to malasa istilah na loki okoro si dapeki na tako macawe ki magi na lete kitoki pada popit desa to magi na ko to sigesa na lete berarti kami to lete maka di nabita de jinni palete Mapunapa maka din nabita na purangi sahabat pak de pana matepak manaro panas ay na yalami je maka din nabita ya ko makada ko pe la salete lete pinapang ka yero tau pamulangin akan naniga na paleteki yero na pau nabita maka yero tau pamulang malasay niga na paleteki ko makada ko lete pinangka jika makiro yan na tu ampai na reko angka tau malasa doa yang dibaca kita untuk terhindar dari penyakit itu adalah doa tolak jin. Jadi aja tamaselam maka dalete kay naseta mi palete tapakan jaki bawa ni pak dongat tabenteng untuk kita supaya dia nalete kita makomiro yan na pak dongang ibaca di dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah kemudian angka to ayat kursi ikan namo ayat aku kurang ni magian ya ayat kursi mi galak ada gunanya maka dia Nabi taniga baca kau pure masam pada perlu hadis saja. Siapa yang membaca sesudah sholat fardu satu kali, ia tu tahu pahlawangi si bawa suruga, hanya neraka, pahlawangi si bawa suruga, amat yang agama nanya rumah kada pahlawangi si bawa suruga, amat yang betulan lah. Ia kau mau baca muya ayat kursi kau pura kau masam pada perlu, natakok mate kau sebelum tama asarae, oko kau suruga monro. Apa maka dia pahlawangi kau si bawa suruga, amat yang ni. Iya na tunondo na baca imannya. Iya na tukupure mak dari salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Makri guru ta Profesor Dr. Quraisyah katowita penjelasan na guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta naruokui angka ko kita narampe tau pandrita ya angket kaji bihat desa ulama paha desa makada iya ko sampaya biasa salain sampajat tomate dini tari wa barakatuh. Jadi aku sampajat biasa maka bami assalamualaikum warahmatullah. Dini tambai wa barakatuh. Tapi aku sampajat tomate ina rona tambai bi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pure na taliti to pandite makar giga wattu na baca nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latu capana makadai sahabat. Iya na reko sampajat tomate.
Tapi ya kumasam pajak biasa, maka nabangnya assalamualaikum warahmatullah. Yo pumita ku Muhammadiyah naladuay. Law atawi garo maka assalamualaikum warahmatullah, napalo biyo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naladuay. Yo po idi menibawat biasa kepat rumah nang yang katode nalay itu. Jadi Pak iya tu beres seleng ko sampai jatuh mate no tu ini mah masamang itu mak beres seleng na ilukain na lima madakai. Walaupun itu dianggap merupakan sunnahnya. Ya. Kemudian iya roona ayat kursi ro enak makada nabita awalnya ya gagawe iya ro Abu Hurairah ya lingi tugas hukum nabita jagaiwi karoma seka na sahabat. Jadi istilahnya pada lo ini dimangkok pada basnas ya lingi tugas jagaiwi ya ro karoma seka maka dia ikut jagaiwi okubolana gudana na tako herang ni maka da magi nang kaji kuwan niya gagay na puro pakajak. Alhamdulillah. Puro pakanjaki atoro na magi ko ili ina magaru-garu nang talaca mo gudang magiro nang ka magaru-garu ya ko tama si ina samanang kataw pura malay na talaca gudang na ay maka daya urera melo ka jagay inulan ka tawjit minawi ito pa idi apo di suro jagay monro sisa nga ko napadangan kada patama ka kurilala mo ko ka kurilala ni monro la cha puli sa liwang tama no kurilala gudan na sisan na tangaban ni katunga hataw law mali ro gagay na pari kumpi na pari tarongi nasa di nga bot pa natikam ni nasa iya na pali minawi sakka natikam ni maka daya napi minawi sakka we na pudang manihan asa we at dampangi ka Abu Hurairah ang kakasi anak ko si babay na kumaliwas sa lahat da ko gaganan rin iya ni diwalay maka daya Abu Hurairah ala ni pala o anak mo hamaliwasan wajib ito nga liko meman natipan re ko na di kamuan re ala ni nala ni moto sisan na matin Abu Hurairah moto isubo lay masigi napto ko masigi na kada nabita aga na sa tamo mo Abu Hurairah hasil ng Abu Hurairah manis sa nabita ro na di pa nang kaupudangi makinabita aga na sa tamo mo nasan manigara ya Rasulullah ang kabay ni na si bana na kasi maliwasang yampay na ling makinabita makbali ito ay paday ka na makbali ito tapi ang kamo pito ko baje kada Abu Hurairah ito anang kalautik kang himara katawa pa pabalian isan nawan ni Piman na ang katogang inatikang nasa di ulapas ako mubali makpali waniriolo nasa de kasi iro waniriolo makbali ka aya may manre ya makukuha ang katamo ko bulay hindi ka pandren ni kakasi tamo ko makita burera siya na nang ka nasa muna wani nang kadi kasi gaga ko pandren ni iya mo manre ito waniriolo makala ala ni pala nala ni di sana lo si masam pajasu burera makana si nabita aga nasa tamo mo burera makada burera weng kagari tamo na ya Rasulullah ya naroon na pada nasa makbali itu ada burera winjo na tao ito na kalasyak ko nasa de ya mo pa nang kamo pimato kuwan nilaw tikatongan ni makinabitang kamo itu tajang ni sisan na malam kati ang katongan ni natikang nasyuran ni makadanya burera deno lapas ako meka bawa ko loko nabita nasyuran na de pa nasubo jadi to lima do jadi burera ko rota jadi pa dito ko lappa inasa de to siya kaparangan meka bawa ko loko nabita meta macawi ni subo nakap dia burera natadui sa burera betul no pak matinro tu dan moto burera na podang inasam aja na mo bawa ka loko Nabi Muhammad nawanaway gari pikko cara na tama ka ukon rongin natala cha puli sa liwang napay sadar burera nasam iya di pikko cara mo tama na itala cha puli sa liwang kaya ka mola maka iya nak tamun na burera nasang melo ko pak guru tapi mapasisele lau pak guru ko lapasanga lapasanga rasa tapi lau pak guru ko maka da kega wala tama maka da burera de meka bawa kalau ko nabi tanasa de aja na mo bawa ka tapi upod ko maka da agawat ding nasabari na di utamo ko ti kucarana maka da burera ya pak guru na pala nasab iya ya tama kak lokwe lalu kak aku pintu wadito kak lalu ko jendela
maka dia burera na di kagoro na nasangiya na ro tapi melo ko pak guru ko tapi lapas nga iya ko mo baca ayat kursi mo tutu ijandela mo sa pintum mo dia utama dia ulit tamay itu iya mimpay tama ka pak mo tutubang pintum mo tutubang mi mula cak bami pintu na mo mula cak tama to ka tapi iya ko mo baca ayat kursi na mo dia mula cak ide to utama maka dia burera makiro pala nasa iya tapi nasa lapas nga ay nalapasang asan ka na tawa ako si sanalo si sa pajasubo makinabitaga na sa tamu mo haburera nasa we melo ka bawangi ara sulapura ni tikat tapi we ang kasya na pasisiliran nga makinabitaga nasan napaguru ka makadaagay ba at napaguru ka kada baca aya kursi supaya dia utama ilalang makada na dita riolo pa na riolo to napabalian nabi Musa mo pa nabali tapi napan na tumak bicara tongan makanya ya burera ni kaya lo makanya nabi tiasi belisi makanya burera cek ternyata jadi itu ya nunya jadi ya kong kagaga itu tu na caki ko nani jing ibaca ya kursi iya na tu na kada kotomelo matinro ibaca ya kursi na pia sapos supaya dia na tamay kiji iya na ro jadi makalah ada tiga gunana mapuncok to nga moha apa itu ya kursi ina puang Allah Ta'ala bimatona jallo lele metiro ya pada kulu Allahu puang Allah Ta'ala mana tuh tegere Allahu la ilaha illa huwa hayyul al qayyum puang Allah Ta'ala mana tuh la ta'khuzu zinatu wala naum puang Allah Ta'ala mana jadi iya tuh ya sa engka tu tahu mina jallo angka loko nabi tapi ya kursi puang bimatona jallo mana Allahu puang Allah Ta'ala memang la ilaha illa alinato huwa alinato al hayyu alinato al qayyum alinato jadi dia juga jadi lebih 10 ko tu lapalang ko tilalan na ya kursi la dilaku mana meti po Allah Taala ya na tu nang katau baca ya to gage napake masuk buah gaga napake untuk pakai salama tapi aku mi pa hikmah napake ya to na tu angkap baca ya tu moki ya tu nalai simak nabaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya rumning me napakan jati libun na dikasabbo na nauki napanalepi malisima ya ko ya aja na tabaca bawan pak ya ko sima igatus ya tu tama bese man jadi masalah ya pak napalaba Imam Malik tapi maka Imam Malik hati-hati ko sima salah paham mau jadi itu ko akidah itu bahaya asaba angkat tahu maka da iya simae mega je makoko apa cuma iya ro akidah perlu palempu apa ma iya ko bangsa na tahu de na makanja pahan na pake nasa niya ro pasalama pada cicing itu maka hatu ga cicing na tahu dulu nasa iya na makanja na pake ko padangkan ciciro angka paramatana nasa iya ko paramatako makanya ipake dangkang iya ko pajaba makanya napake iya ko pa alasannya to mengurus makanya napake maka ka aro ya dia siya mana na tao musrik mana na ya makwe pa na yakini mana maka mitta mana maguru wite ka pikku cara na tao pandita riulo nang kaji palaba ipake sima palaba pake anu babaraka lo kaji na karo tanya je pe iya masalah idi masalah paham ternyata masalah ini masalah paham makuye maka dia ko angka aga-aga papuli guna buat ditolak sukara rilene ko Allah Taala ya nanti sama pak dua jadi ya ko yang enggak maka dia ciciku pas salama ka salah dan itu iya tapi iya naruto pandai maka dami puang Allah Taala sinin na panceji angka mana gunana termasuk cicing para mata angka gunana tapi tanya cicing makke guna puang Allah Taala mi patamangnya kigunan ipade api ipake manasu nasaba pelana nasabari nakiguna tapi aja ta sompai api maka api ni nasu nanrele itu kira itu gare tatan mana gare Pak Burah ia ko mapat diulu kita andre panadol napa aja ki mapat diulu maka dawe Pak Burah pasawi pat diulu usal-salan itu tapi kaya ni ridi masaworo ipauto alhamdulillah pura mana manre panadol nampak aja obat diuluk ko itu mapak dua tuh ya tuh jadi iya Pak Bure angka gunana tapi iya pasawila saya ko Allah Taala itu maka ada Pak Bura tanya mak Bura
Yan na to ampay doktoro ito noki kay ano na Diyos di pa to mabacabe. May gato taro noki aga noki doktoro ko ilo na bulana. Dito na kada menyembuhkan penyakit jantung, menyembuhkan kolesterol de makadani mengobati. Ang kagaspandu taroki makada menyembuhkan penyakit kanker. Degaga makadani mengobati. Sa mo bicara gini lo naburai lasa kanker di nak kada napasau. Ya tu ampai pak bulu pak bura ko pasai itu pakai ni. Oh na maka ti lasa naburai di napasawi. Lasa kasi to makutan pak bura dia nasa pak bura asam urat, pak bura ata, pak bura padiwat ta pokoknya na pamanan. Kama kami pak bura. Ya kumuan rin na din nasa usabara kok kan naburai na mami. Jadi itu dokter dia itu nak menyembuhkan makarami mengobati. Naburai apa iya pasawi po Allah Taala. Jadi lokamaki hama dokter. Na lagi dokter edi ta 10 juta pak naburai kita kada inalabami di kun ada nasa ulasaku. Na makarami mami dokter mengobati dia nak menyembuhkan. Napura ni na naburai sabara di ko dia nasa apa iya mapasaula saya po Allah Taala. Jadi ya dokter tugasnya makmura nih dia pasaulasa. Ya pak ya kini dokter pasawila saya pak dia nagari ko dokter ahli kanker tolong apa aja. Tapi nama kayak dokter ahli kanker alien anak kena kanker. Itu jadi imakom itu anuna. Ya dia ko agama itu tapahan. Pada dia itu gagal mapamulai pokok palat tujupan datasapan dari makan mana itu mengobati dia gagal makan menyembuhkan. Apa nang ka dokter nak kada menyembuhkan na naliwan di puang Allah Taala tuh itu kira. Jadi ya kata mabura maru ya pada mi kata tu naru ya makada maji ya no makan nalasa lai ruya na di dami paja tu jeng kaburo nakan nalasa kada mi matu puang Allah Taala mi pasawi makira puang Allah Taala mi pasawi jadi usaha tak iya ro tanya iya ro kemana gunanya to termasuk iya tuh pak musyrik tuh iya tuh pakai batu mahni pakai nama koko itu nama lu Cina itu engkau tulai pak daki oko lima bolong engkau tuh ya golong kolong maka deh makanya untuk terapi kesehatan sehat tahu mapak dua tuh ya tuh tuh melo malah dasar ya naro maka dah sinin na sewa na pancaji puang Allah Taala angka mana gunana ya gunana ya roh polokui puang Allah Taala aja na ya roh memuliakan bendana tapi puang Allah Taala makiro ya naro yasang akidah jadi yana tunang katau pakai sima ang katau pakai cici makanya para mata makohe tanya para mata na makanya okumiro nataro ka istimewa ang puang Allah Taala pado na apie yokumiro apie nataro palay minataro ko apie ya kene nalaga ipalana na mo tanasunan reta si tagnaula dito na manaso ko palana minalaga yan to ampay Nabi Ibrahim ina patapuloy haso na patapuluan ni nalay tunok kilalan napi dia na marigaga nasaba nalaga ipuang Allah Taala palana api ang kamu ya pindah tapi palana nalaga yan na tunako keyakinan na pakit makada namo maga palana matan nasoy ko nalaga ipuang Allah Taala palana loko ya di mo palaya urasakan makiro jadi gimana itu na pakai makada yan na tunak guru itu motoy di ulo makada pakanjaki pak doang ngamu nasaba iya tu sipa mi yan na tunang ka nila jasa na ro rabia ga alwadawiyah rosana makada namuko ka ilalan na neraka na taruh po ng Allah Taala ko na masimu ka din marigaga apa denan re ko pinaraka ko na masiku pun itu yo pati di makada katupa tau salah-salah batin bagian na ko naraka melo itu ko kino betungan na dega gawat di makasola papoli guna tola sukara sangadin na po ng Allah Taala mana mi mator yan na tunang pahake guru ta kalisiden re menurut cerita Nagurutta Profesor Dr. Rahim Arsyad tak biasa cerita Nagurutta Kalsiden rek almarhum almagfurlah si bawai Pak Kahar makada namo si pulumanang sinin na taulinoy melos solani ka na rekode na pakoilori puang Allah Taala diu marigaga lay temba igurutta din kan nabiluro ipales ipiluro ya ba miro keyakinan dito ka baca di ga na baca maka na bami na to ka bami ati maka na mo si puluman na tawe melo solani ka ko na pakilori ko Allah Taala do marigaga maka to nga kita niya ro baca yo po ini ko to melo mamusu po kamana dia baca kan ulang basin ala kaman ini jadi wakiro itu si Pak Kahar akan apa maka dia watak kali ko po Allah Taala makibuay ya ro sanjata rupa taumi makibuay
Dia na mungkin kiasi akiba na rupa tahu na akiba na pongalata. Dia na mungkin ngero senjata disolangi kak na tahu mi makiboy senjata yo ko takale ku pongalata. Oi, iya ku iya tu itapa makanja tapi aja mau tabat tama kana imelot tesi materu to pak keyakinannya si salah gitu kira. Tapi ko ciani tamak ko awat ini. Iya na tu ampai to matoy loro kong kagaganan renakan. Lasanya alay pak burang. Iya na ro. Angka bicara makoro yo pidi makada kendro ya pak burang yan yan ri mata na along itu manre sapi manre ulu bembe kadai kolesterol nih ya takanan nih agak tahu deh pananre na malasan man lah. Jadi dia na keyakinan apa kita jadi ulama-ulama kita itu dari dulu pakai makoro tapi ya ku ya aja nah dibaca ya lapak dong ya naro nak makada ukilalan agama yang khususia malaikat angkai pilih malaikat Jibril padahal itu betul-betul pak padahal betul-betul ya jadi situ kan namo dia acara masubuh aja tersalai masih gigi kode na pita tanah namo dia acara masubuh onroki masih kiri-kiri nopi manu na paki masuk apa itu manu macala de na kolok-kolok macce tu manu de noni kode na no malaikat de noni tu manu kode na no malaikat manu lai ya tanya manu biran manu biran tu 5 kotok batalo manu lai jadi de noni tu kira waktu noni manu tetik 10 sik diliwat atau setengah nasi di moni tu moni silele ternyata itu mapacekeng normal itu moni tu magi nano nasaba manuru nabitah desa nama kada iya tu ko moni manu lai illau dokko apa mita tu malaikat nataliti di Yoko Amerika pa Ero Amerika magala mi mato mi mana misang rupa-rupa na deh nataliti makada magi ya manu maagamatan na manu ternyata ya rumatan na manu lensa na matan na manu naita anu maputewe ya kuidi tawi tidak bisa nita anu maputewe oh iya na ronah kada na iya malaikat cahaya putih nita ni mato malaikat jadi ya komoni manu ilau dongi na sanabita apa okku itu itarima pak dongangi kaya kawat tuno ni manu iya ko 1/2 malam iya na tumpai moto tema sampajak tahajud pangka malaikat aku tuno khusus yang kedua melo subuh monitoto tate apa itu moni nih si tengah apa moni apa malaikat penjaga malam penjaga siang apa iya makoko itu ampai memalada tinro nanti aku subuh memalada tinro nanti aku subuh maga nasabak 2 kelompok malaikat aku tuh siruntu angkai malaikat penjaga malam angkati malaikat penjaga siang pada petugas na Pertamina iya rojagawannya si bajaga soy siruntu ikoelei sebelum rewa iya rupa jagawannya yang kami mani pajaga soy maku mati malaikat jadi itu nang kanalo balino ina tulinon roha malaikat iya ro jaga eko waniwi no iko rewengi iya ro jaga eko asoy iya sebelum subuh nano si runtuk niko subuh iya tu ampai maka iya ro sampai jas subuh na saksikan malaikat nasaksikan malaikat nasabak 2 kelompok malaikat iya tu ampai makanya tu masih dak ke subuh apa 2 kelompok malaikat milodon aja mau mega pak namo dosa bumi apa ni lodong malaikat ternyata gitu kan na imun di mereka tapi ya tidak to kasih si asida kaki eko ya aja tak ada sogi pak asida kade itu lekali pas sidakan atau kasih si pak ya kok enggak tahu kasih si 10 sak budi na sumbangan 5 sak buna 50 tu persesak orang perana na sumbangan tuh ini gede misalnya kata uko si ratu juta di no kubangi ang kata tahu kasih si 10 misak budi na perikanto di kagad di no kubangi nah layar rodina 10 sabu 5 sabu na sumbangan ngoko masigi berarti 50% warna parana na sumbangan 50% dia ya ro tosogi on angkai dina si ratu juta ko bang na 54 juta mas sumbangan apa di pendapat sumbangan to kasih jadi aja mau cigo ikut tosogi bakar baik sumbangan ku cek dek mau apa ya tuh ya mulai kali to ko kasih ya natenaka na bita asumbange manori waktu macipimu sama maga de na mulai kali ko sogi no apa aku tahu kasih asin nasa pelum sak budi na saya lah mana bawa nih ya tuh itu ya aku tahu sogi nasi di miliar di nak dalam mana bawa nih bekas kok nah pada kau dia dapat diisi apa makna wes dia tuh miliar tapi dia kau nilai makanya tuh sakai 5% nih dia nak ada nabita 200 sak bude makna 2,5% si 100 juta di tak sakai na 2,5% nih si di miliar di tak sakta na 2,5% to mi nya na tu ampe tau kasih si ko 10 sak budina ya ko nak bereng 5 sabu berarti 50% nak bereng
Ya kok gak tahu sogi na melotoma, bereng 50% na si 100 juta di na, bereng 50 juta, apa diisi nih? Makiro, jadi memang kadang selama kasih asiki asumba memang nih, aja tataja nih leta sogi pak denan tuh lekali semangat aku sogi ki, ini tuh ampai pak makanya tuh koto kasih asik. Ilau doni na to kasi si Baru may kay kakak itu yun ito nang kataupan rita maka gabungkan kami ke dalam golongan orang-orang yang sedikit golongan orang-orang yang miskin magay nasa mega nilai na pasidakan atau kasi sini to sugi dito ka kapat to sugi hukum sige tersinggung kamay pa itu ko to sugi melo may matumi to singgu-singgu cede ko mani oh iya jadi makaraki lima sa bumina sumbaga yan iya si Ratu sa bulaw kala deta kala ikalay apa 50% palay ko kataw 10 bisa budi na say bere man niya to jaban 10 metro sa bukoy na si Ratu to perse ina na bere ini tersugi ko si Ratu juta di kalau mana nih tali ya si Ratu juta tambah tamay masige na bawa di pada di patakalay jadi itu apa makan aja tapi jika ini tersugi makan mereka mak bere iya kota kali si bawa kan nawaran parat tadi sih agak tuh jadi selama miskin tak asida kaki tapi mereka tuh kasih si maka jika dan sudah bisa tuh kasih si maboro na cekala na pangala taala Pak 10 tu tahu dene ita ko pangalata ko sinumon riak bukuri kaya tahu malolo na makutu tahu matoa na malampi na wanawa kami gatuti tu matoa malampi na wanawa matoa ni natuli mga ganiro kasi dara kumana uwe urusuk niya tutu kamu de na mo pa na mo loko dara dito na mo dara de tu dia mo pa tu mga ganyan ko ay yan to ang olong amat yang mo na manaway he anto liman naman awin tiya sa tomato malampi naman awan na mopo na naman na to mga ganyan ropo kuha ganyan runadre kindro nilo lato mana ka to dia naman away ale mo na ay nasitya po nga latalo tao makiro tuli malampi naman away kemudian ay makunray na makurasiri yan nasitya to po nga latalo iya mana na patito iya ito kilo ipadong laeng iya mana na ro nasitya mana po iya ito panrita na mga ulama na mga umiluman ngurusi agagah ang kasiyano alin na si tamang kacede-cede kasi alin na tamang kasi agagah pula alin na si murusi poko na nakataniman iya bahaya sinin na organisasi alin naman na makatani sinin na jaman-jaman alin naman na may muruso inamuji ro pangurusok masigi alin na to bandahan, alin na to sekretaris, alin na to katua, alin na to pembangunan, alin na to kepala tukang, alin na manang. Ang kamito tau mako to pa. Kamito to pangurus masike madupa-dupa ang kagoncik Inggris. Goncik Inggris panitia goncik Inggris kaya sa alin na mapajala dinamo, alin na mapel, alin na mapatula, alin na mapajala kasi, alin na to bag, alin na to kamal, alin na to ngaca jiba. Goncik Inggris ya to. Deka kami nalagi ta, alin na mana urusui pangada apa ragale na to lotoko palapora gale na to kucing Inggris itu mah kucing Inggris ini tuh lagi kuru panibar rajan na bawa ilay puta kumakai kemudian ang kataw tu panitia goncing pas ci di minisa na jama mapatula po bawang yan alo mapatula radio tapos masola radio yan alo mas telami tapos salah-salah tapos storing jadi cini macam mana mapatula po bawang si berempat dia selesai kata panitia maka tuh angkat tu panitia goncipo kah kaya sa isuruh patula pura sa dito karena kontak suruh patula dia nasa isang masola gitu patu Ika tapi tama panitia angkat tu panitia kedua yang kasih tahu ya ko pembantukan panitia teh si bapak bubarang gitu padu berupa jadi itu tahu lino ya Pak aja mau kotomala pengurus supaya manamnya ketukung ketu dan meroroa jadi makutiha angkat tu tahu kututulis ya protes nah tapi dek tu jena protes maka mak dek pina pemandana pura rapat tenas sunah betul pakai kebicaraan nah pada waktu rapat dan memete kata tahu mak tu apa diisi dah taruh gitu nah semakin koro makalilai di tabagin apa kata angkat tu kutucia perubahan kung kagak kami bangun asal Pak Kubandor itu juga gunanya itu makanya jadi memang dalam kehidupan ini mak dupa jadi itu apa ya masyarakat ya tuh tahu mah angkat tuh tahu kasih nggak biasa nih kung ke masalah angkat tuh tahu stres kung ke masalah apalagi kung masigi mako yurusway maka tuh apa anu jadi panitia masigi sabar ki
kung kataw mana na amak ko bawan ni tangkaling makadaw mako asiro Pangiloran na apa ya ko Pangiloran na jamae melo ya curi manang man warna palani masih kita pak ko to may macet masih ka makada pacik putih atau makada cik kudara atau makada cik ridi apa padahal itu dia masih na ikin itu ampai dia nak ada kepala pembangunan makada ni ketua pembangunan dia nak ada kepala tuh Pak aku maka dari kepala pulukwi ulunna alina tentu kami macuba bitaw ya aku maka dari ketua yan na to si pulong iyo rapa asli rapa ipitigaw ito kaya maka dato tayo kepala desa din nakada ketua desa apa pak desa tentu kami maka dato tayo kepala tuka din nakada ketua tuka kepala tuka tu apa punggawa na po dangin na guru nakada pakuy Jadi itu, iyo maka apa ti ketua pembangunan mancing kepala, dia pokok nerapat na sa jabawan na, iya papatantui, tanya ya tu dia may pasu tahu aku itu kan okay. Jadi Pak masjid itu adalah milik kita bersama, tapi luar biasa Pak misi kita ini kita bersyukur, tahu-tahu saat berubah. Itu Pak Makomiti itu masih Pak Yakode nang berubah Pak detail rombak. Nang kamasigi tulimon robi makwa iya na baru bapak di tele rombak pak deme to na pa aja tama dalit na masigi iya luar biasa masigi ta tajagaiwi pak berejana mak namanya apalagi pinggir jalan begini ya makanya dini taripala pak itu masih di lalang ko kada aja nemu taripala supaya ko lepang ite menyama maparkir oto dini na lepa makalu yo ko di kapala na makanja ni ko makiro Pak magi pala ide to nalawi bita tahu minalawa pala ya ko pa nga de na nalawi ko pala de na itu yan to ampe ko BTN po itu bola BTN pala nang katapal lumeter layase na pitari pukacha na dito yan ako musirun to bali bola mo tapi de basta namo pa BTN bangunan tidak normal mak bali bola tayo na sisang maate ti bali bola na nasalamate yan pada 50 lang malasa itu ko BTN itu tanay ni garik makadani ga boleh ra kada gisag yo po kumakadang kataw sapa asa jalalo na sana tapaw nomor na bana bola na panarunto jadi majati itu mundur ko BTN Pak majati ini sisa-sisa tahu jadi dia ka silaturahmi mana Pak magi aja nang sini na kita BTN utamay makumana pala makatanre ilawato papalasti yolona mamita ulaga man ako yitay itu tapi dia tuh gak kokoan dia tuh kokorapan nih ada salo kemudian maka ada onang ka istimewa Pak termasuk ronak maka ada ajak terselai masigi ko din masyam wih ini tetik ruai dewak jang oh baru sedang 6 dia yang jangi yo lo kuita be ditatek ruah jadi makwani roka apa masih empai mega janna di pangka karisting pandai talau runtuk si runtuk kak natanai kak maka magi ro masigi na makala de gajanna dari ka masigi ta 5 janna katuyo lo katuy munri itu itu masigi pak makai gajang japak katok baka apa ye pak angka toje tu pak katok pemaka tengah apa selesai katalutai katulu-tulu dia pada pajah japa ceramah nanya taruh memang di Malasi makanya waktu-waktu istimewa ajak tersalai masih ko dia pernah masih supaya malumu dalam ilmu hikmah begitu jadi itu makoko apa ini kan kita langgar ini yang terakhir ini kan kita langgar ya ilmu hikmah dia je rona pahami maka dia nabi ya ko macalla imatan nasoi surumanan jamu tamila boleh aja na culi seliwang itu itangak mo kumacala ni matanda sa labu apa ako dito ron na jingi maso niya nak mundri mako panapa niya ni labu matanda sa napa ni maso maselfie samse gare setan yang kedua natengi nabitay pakai ni kong kasope ina to ang pinabita kong kasabo pakai na tapanagay itu siya makukuha na muday si banak daray magya na pisope-sope sulara na sulara lepis sabo-sabo utuna sope pana sope memang jadi li na padahal natin na bitay pakai no sope apa dia na memang dia cepak kalinong untuk pakai no sope niya nak daray mako ko na pa niya sope gagay na pa din na puji na pakai degere ang kataw ka chiu sope ni tuna sulara na tulia mo paro na pakai aja dia na memang dia cepak kalinong
Dia namanya madeceng itu masuk di kalam hikmah itu. Termasuk itu kata mandre dia nama di maliwangnya tu lima lagi ang kamali kong kamano okore pades kapatore lima na maliwa mako. Kata mandre mako tu. De. Dia magay nasaba iya ko maliwa ni mako makada murus padalik mo na po di mululungan. Tapi ako kuyolo mo muala tawe murusuka ko dalik. Jadi itu untuk ampe itu matota dulu peribaki. Kung katamun na apa ding iputar. Jadi natik kalima. Kapo tu tubuh maka bila lima na pada bekoy. Makun ray itu kumak jallo iya tetu pakai pak jallo na indo di mana ni suruh pakai. Majakai nyawana na jallo iya nak nasi betu tu loko atina mancaji pak dong. Pak itu makun ray betu tu pak dong na di galau. Yo porone mandari mo tasak saka. Tu makun ray pai mak jallo indo di mana make ada tu indo di mana. Na pakai. Mandre makun ray dia na buka timun na kumake itu tu. Sumpan na milalap. Hindi na kayo ya timuhe. Supaya butimparu ilakay na mataro pa itu timun na raw makun raya sa eko natutu muy kumandri na mo timuriawa na rapat to. Makiro masuk na. Pa yang kapo tu makun raya madre macam-macam. Wah, di na ko itu. Jadi itu ilmu hikmah. Makanya maginya san ilmu hikmah, yan na to nalarangan na makadami pemali din na kadaharam. Jadi aku makadete pemali berarti larangan ilmu hikmah. Maka dia kumupigaw, dia mo madosa, cuma napangaruhi kehidupanmu. Yan na to nakada pemali sandre ko do pintue. Ang kami to kita ni Ma'am Sarnoji. Magay nakunri dale. Ya lulu kang ano pakewe nakunri dale. Itu ilmu hikmah. Kami to laman na husus makirot termasuk Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Yan na to ampe to matata dulu kapapemalinya. Itu din wat di masarikuan ni ang kami bato na guri angka umak baca mana mak baca mana napo dulu nga makriya mana na dia sa tumatot dulu nampara makada pimali ni pasiluta-luta itu jadi itu dia na marigaga demi nanu itu pandita na lemi makada ini larangannya bukan haram tapi disebut pamali ya kupiki larangannya haram atau dimakruhkan kalau bertolak belakang istilahnya dibelikan na sunnah jadi ayat nama gampang nih pakai kalimat bid'ah kita pakai kalimat makruh atau haram apa aku maka lagi bid'ah capak na neraka aku maka dari makruh dia datang neraka jadi aku maka dari aku tamik masih aja atau kata palayolo sunnah ya aku aja biota makruh asalnya apa sih balikan na tu sunnah pak makruh meki manre na lima abiota pakai manre makruh itu sebab sunnahnya tangan kanan jadi si balikan na tu sunnah pak makruh Miki matinro de tak jenne makaro ya tu apa sunnah nak jenne kijolo meloki berhubungan ajenne kijolo mega apa to mak buta taru mak bila melo mi itu ya tu ampai berhubungan itu nato agama itu natengi nabi itu sebelum berwudu maka berwudu sebaiknya tapi jadi ku dia tak jenne makaro pak sunnahnya berwudu miki matoba ajenne supaya rukan hukui laga kota kalewe dalam keadaan suci itu cuma ya kau wanita halangan haid ya teto si mak jenne karena wudu adalah ibadah sedangkan orang haid itu tidak bisa pakai jadi di makunre kau halangan aja tak jenne melo matinro mak jenne aja pi halangan tak jenne karena berwudu itu bersuci nih tahu halangannya dari memang paci makiro jadi maka tu makunre nasah tu mak jenne benar aja dimakruhkan mendekati haram kalau Imam Syafi'i bahkan ada pendapat lain mengatakan haram yukoroni dalam keadaan junub dia merigaga magi ni suruh kimak jene kotomelo berhubungan cakarudu kamai bayineta na berhubungan ni na tako monrodara matengah tu mak bicara bija-bija pitu tau dalik ko mak bicara malam-malam matu buku-buku na tu lemak-lemak mana ngalena dia nama kanjak pertumbuhan tulan nareko tau cakarudu berhubungan ya nang kana anak pitu tahun ni natuli makadami amma apa lanro cakarudu ya tuh ya na tuh jadi ya na tuh nak hati-hati tapi kau matoi kak dia nah anak maloloy mani jadi ya ro ita aja neki itu na tuh namanya mega wito ko kitab hikmah pak desa ruwa guru-guru yang kemana nih anak pemelemi cakarudu kau yang berhubungan nasabak mita tuh nak mak bicara wijamu yang kedua mutat dulu bayi mu berhubungan pas berhubungan langsung matinro temak jenne temaga ukun itu nama dari mati dalam petang anak maliwasangin atau berhubungan palasangan anak Thomas sholat dak bantai
Itu jadi makanja nito pakaadaannya itu jadi sampai makada aja na sambara menre pakanjaki itu mangoto lagi tayo na tayo cakaruk menre menari tanya pintu inola apalagi ko berhubungan jadi kemana tuh dia tuh sampai banyak termasuk imangnya itu imangnya pak itu imangnya yaling keistimewaan milodongan di sana kampung yang payasan imang milodongan jadi imangnya aja tuh lido sendiri aja tuh lini pada ruka Allahumma ajirna yang itu loh tilodongan di sana kampung aja nih ya bahadere mak bere jamak cek dek ladan itu kok bere jamak mbak tilodongan mana di sana kampung kita baca Allahumma ajirna apa cuma nang aja tak Allahumma ajirni pangkat tu mama kadanya Allahumma ajirni alina ba meta masuruga imakum ru itu itu apa angka mana tuh tomatohi Allahumma ajirna ya pekutannya mak muta tilodongan Allahumma ajirna indo ta ambo ta sila surat ta makanya jangan pakai Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna. Nah, sebangka dalilnya, ku ampusakum wa ahliku nara. Jagai alimu, siba keluargamu dari api neraka. Nah itu Allahumma ajirna, maka dari neraka pun nabi ta, ia kuna bacamu umatmu Muhammad katalu atau kepitu, ia tutu ipintu kuna dena tama. Yang katu palacak na pintu na neraka. Jadi maka dari neraka, ya ku muna baca, lau tutu pintu kuna dena tama. Itu ampai makun rutongan iko deta tama surga. Itu nang kena Pak Doang terutama Pak Bang Pak kamu gigi Pak Bang ko alhamdulillah dia kacau ya pelan Pak Bang angka desa dalam riwayat Al Hakim maka dia tuh kok bang itu sini ne romang kalingengi baik ya anu marako anu marica itu yang beristighfar di hadapan Allah memohonkan ampun orang yang azan itu barakat na Pak Bang Pak itu ampai yolo itu tama suruga Pak Bang itu madik cau to patu lampi alun ko desa jadi matan ratu Pak Bang di cau lampi alun napa ni angkon ron aku suruh gay dalam matandre non roy magi na matandre Pak Bang na sabak diga Pak Batar lamba dia tuh Pak Bapur pi batay nangka yo pu imang yang madari may pika matay nang kalolo itu yun tu ampai mata jawat tuh jadi di Pak Bange luar biasa barakah lupu ya tuh Bange dan itu yang paling banyak mendoakan gitu muazzin jadi syukur ki Pak jama-jama maret gitu tuh Bang itu sampai ku masige Pak makanya aku megay Pak Bang agar na italu supaya megay itu tam surga itu jadi agar italu jadi menyamat tuh nyawan angka bola aku surga Pak itu ga Pak di nasampaja di gitu kagak napa ni ko salib ban na dito na tumanoko itu sampai ya kui masalah puah apa makadat itu ko Pak Basala makanan lesi gitu. Jadi menyamang itu bangin yang mancajimang kini wa dingipili Pak lebih rami manci Pak bangin mancajimang tapi ya kota ini masih penutup taman ini masih memakmurkan masjid insyaallah jamin apalagi aku masumbang luar biasa tapi namun dia nalang kau malau masih aku masumbang Pak engkau tahu bola ke surga aja tak ada dia kena sempaja yanu kau tahu dia na sempaja na tu 5 sumba aku masih Pak engkau bola ke surga namun dia na sempaja dia mina tamah ya kibuar mi bola sak para kau Pak deka goncina mo boleh gitu ya jadi pasar nih jaga persilaturahmi aja nanti si salah-salah tetap hanya karena perbedaan pendapat kadang kita itu siap bukurang aja apalagi calik macawe Pak aja pada tapi ini calik sama kanja kita tak sama kanja tapi ini aja nanti pasat sama kermajaya anu aja tapi ti makanja apa itu kutung ke majaya makanja ya Pak belum sampum itu iya Pak itu kita di mana dia tuh gak suku tapi aja tuh sih namelo pi wajah na pite kami kata tuh calik tuh 5 beri ni gola kasih 5 beri ni agak aja kongkat nalingi tapi nak bani ke bawah ni tuh kesisi aja nenek ngoleng kamu ya gola kasihku Pak ya kutandre itu tapi dia tambah dosa tuh dia nama dosa maka maki kongkat calik masuk nama siratu sabu 200 sabu si juta nak beri dia nama dosa kok talai dia nama dosa itu tomak beri dia itu nama dosa tamu mirenakah kama kadami hadis saya arasi wal murtasifin atau isogo si batau masogo para pade tamranaka dia nama dosa pa ko madosa wa ditoba ya ko neraka de gatoba api neraka pa bisay makiro jadi di bani kung kami kita menerana magampang alabani kung kabawangi jadi itu cale isitungan na antara ka ngi gunci tamranaka ko nabawangi lipa nandito je nang kabita cale mawali pa soli lipa sempo to umi anape kata lipa kinakiki do pokoknya HBS na bawangi wah menyamas iya jadi dia gato angkatnya tuh Pak Capu bawang matu iya pada termasuk tim sukses ya Pak dia tuh gat jadi jam-jam ngukulino makan jalan Pak sukses makaru tim sukses
Paano mo ikalap kung gawa na sukses to? Patatang katawan. Tapi dito ka ako ka? Ya kung katarsing gumiyaman. Akhiru kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi